aba wazalendo aba ba FARDC baje barasenya barica bariba ibintu byose barabitwara hara mu mujyi wa Uvira. Uburundi se bwigeze butangaza iki? Ni ukuvuga ngo icyo Uburundi nabwo buhagazeho ni uko gusa abantu bo muri AFC 23 bava muri biriya bice kugira ngo Uburundi bwongere bwigarurire imisozi ya Uvira n'ahandi bari barigaruriye barahihesheje mu buryo bumwe cyangwa se ubundi wagira ngo babyumvikanyeho na Kongo. Ariko icyo nacyo cyo kibazo ahubwo ni kwa rukureba nimba abantu bo muri AFC 23 bavuye hariya muri Uvira, Uburundi buraza kwitwara bute na leta ya Kinshasa iraza kwitwara ite? Icyagaragaye bahuriyeho bose ni ukwiba, gusenya, kwica no gutoteza abaturage b'abanyamurenge n'abo mu bwoko bw'abatutsi bakomoka muri Kongo. Uyu Fore Nyasimbe nk'uko mubizi amaze iminsi akoresha ibiganiro abayobozi batandukanye. Yahereye kuri Tshisekedi perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse yakiriye Senko na SSC ni Eglise Catholique ndetse na SSC na madini Gatolika na madini ya Kirisitu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse yakiriye abo kwa Joseph Kabila Kabange n'abandi. Ariko nanone ni umutego. Mu gihe cyose ingabo z'umuryango w'abibumbye zitaje ngo zibungabunge amahoro hari abaturage babe mu mahoro, ntabwo abantu bo muri AFC 23 bari buze kubyihanganira no gukomeza kurebera abaturage bari gupfa ngo ibintu bikomeze kugenda gutyo. Ibyo ntabwo biri buze gushoboka, ntibiri buze no kwemerwa, bari buze kubatabara nkuko nakomeje kubona amakuru yuko mu gihe kitarambiranye bashobora no kuza kubatabara mu gihe wazalendo na FARDC bari buze gukomeza kwitwara kuriya. Icyo cyo ni kimwe kirahari. Ukibaza izo ngabo z'u Burundi ziraza zigehe, kuko ntabwo ziri bubashe gusubira mu misozi nkuko zabaga mu misozi. Mu misozi hose harimo AFC 23. Nibaza se bakajya muri ville centre ya Uvira biraza kugenda gute? Ni ukuvuga ngo n'ubundi nibajya muri centre ville ya Uvira ni ibintu byoroshye cyane kuba babakubitiramo n'ubundi bakongera bakanyerera bagasubira iwabo baciye muri Tanganyika cyangwa se hariya ku mupaka wa Kavimvira, kubera yuko uramutse uri muri centre ya Uvira udafite imisozi hejuru ntibakakubeshye nta kintu waba ufite, n'uwashaka kukurasa ntabwo byamutwara n'iminota 20 kugira ngo abe yagukuye muri ville centre ya Uvira. Bivuze ngo ingabo z'u Burundi niziramuka zigarutse muri Uvira, FARDC bakazana, FDLR na wazalendo bakaza bagakomeza bino bikorwa bibi byabo by'ubusahuzi niki, biraza gusunikira ingabo za AFC 23 aho ziri kuba zagaruka gutabara abaturage. Nizigaruka gutabara abaturage sinumva undi muntu wese ku isaha azaturuka ababwira ngo nimwongere muvemo. Ngira ngo mwamaze kubona ikibazo cyabayeho kibyabaye bamaze kuhava. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Nongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV. Tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro nkuko musanzwe mubimenyereye. Reka mbabwire ko nkuko musanzwe mubimenyereye mu biganiro byacu tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye. Tugiye nanone kugaruka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho amakuru akomeje kuvugwa ari menshi cyane. Reka mbabwire yuko kera kabaye impamvu yatumye AFC 23 iva mu gace ka Uvira imaze kumenyekana. Ngira ngo mwari mubizi ko hari ibiganiro bigomba gukomeza bya Doha muri Qatar hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC 23, ariko ibyo biganiro Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikaba yari yaragaragaje ko igomba kubyikuramo ikabivamo. Ibyo byose rero bitewe nuko yari yaramaze kubona ko hari ibiganiro accord de paix ya Washington yamaze gusinywa hagati ya Kongo n'u Rwanda, bumva ko ibiganiro bya Doha bibahuza na AFC 23 ntacyo byaba bikimaze. Kugeza kuri ubu ngubu rero bari barakomeje kugaragaza ko impamvu batagomba kubyitabira aho ni ku ruhande rwa Kinshasa kwa Tshisekedi. Bavugaga ko inyuma yuko basinya amasezerano ya Doha AFC 23 yakomeje kugenda igaba ibitero ndetse igafata n'utundi duce. Kubw'iyo mpamvu ikaba itarabashije mu by'ukuri kurinda ibikubiye mu masezerano yuko bagombaga guhagarika imirwano. Suko rero byagenze, bakomeje kuvuga ko kubera ibyo bice bafashe imirwano ntihagarare bazakomeza gukora ibishoboka byose nabo iby'ibiganiro bakabyihorera. Niko rero haje gukomeza kubaho inama z'abantu benshi batandukanye bagenda bajya inama kugeza ubwo byabaye ngombwa ko AFC 23 bava muri Uvira kugira ngo barebe ko ibiganiro bikomeza. None rero nyuma yuko bavuye muri Uvira byamaze kugaragazwa ko intumwa ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu gihugu cya Qatar yamaze kugera i Rome mu gihugu cya Togo, aho yagiye kuganira na Fore Nyasimbe akaba ari umuhuza hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC 23. Kugeza kuri ubu rero
hari protocols zigera ku munani, ebyiri zari zamaze kumvikanwaho ziranasinywa, esheshatu zasigaye zo bakaba baragombaga kuziganiraho, ari nazo leta ya Kongo yagendaga ikwepa. Kuri ubu ngubu rero hagati ya Fore Nyasimbe nk'umuhuza hagati y'izo mpande zombi ndetse n'uhagarariye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Katari bamaze guhura i Lome muri Togo, ndetse bakaba banzuye ko ubutumire bugiye kugera ku mpande zombi. Ni ukuvuga i Kinshasa bagiye kubona ubutumire bwo gusubira mu biganiro na AFC mu 23, ndetse n'i Goma kwa ba Colonel Nanga nabo bakabona ubutumire bubasubiza mu biganiro. None rero abantu bashobora kwibaza bati habaye iki kugira ngo Katari igaruke, kandi Kinshasa yagaragazaga ko itakibirimo neza cyangwa se ikaba kitazabikomeza, ahubwo igashaka gusubira muri Afrika, ikaza muri Angola, ndetse bakajya n'Irome muri Togo, bashaka yuko ngo abanyafurika aribo bashaka igisubizo cy'ibyo bibazo. Ariko ikibazo cyari gihari ni uko Kongo yifuzaga ko ngo abanyafurika bashaka igisubizo cy'ibyo bibazo, ariko yirengagije ibikubiye muri Accord de Paix ya Washington n'ibikubiye muri izi protocols zigera mu 8 basinyanye na leta ya Kinshasa idoha muri Katari. Kuri ubu ngubu rero igihari ni uko ibiganiro bigomba gukomeza na za protocols zindi zigera muri 6 nazo bakaziganiraho. Ibyo byose Kinshasa yagendaga ibikwepa kubera yuko ibikubiye muri izo protocols byose ni ibintu mu by'ukuri bigaragaza yuko leta ya Kongo Kinshasa na AFC 23 ari impande ebyiri zigomba kugenda zikicara ku meza amwe bakaganira, ikibazo gihari kikarangira. Mwibuke ko muri ibyo bibazo byose bihari bagomba kureba ikijyanye n'uko impunzi zigomba gutaha, imfungwa zigomba kurekurwa, ibikorwa by'ubutabazi bigomba gutangira, abarwanyi bari muri AFC 23 bagomba gushyirwa mu gisirikare cya leta bigomba kwitabwaho, n'ibindi protocols zose zikigwaho, ibintu bikarangira, buri bamwe bakageraho baba n'abandi bakageraho baba bose nk'abakongomani. Ibyo rero nibyo Kinshasa yagendaga ikwepa, ariko kuri ubu ngubu rero ibiganiro bikaba bigiye gukomeza, ari nayo mpamvu yatumye abantu bo muri AFC 23 bava mu mujyi wa Uvira, ni ukugira ngo mu by'ukuri bagaragaze icyizere cyuko bo bifuza ko ibiganiro byakomeza, bitandukanye na leta ya Kinshasa yo ikomeza kugaba ibitero mu buryo bugiye butandukanye. Ariko nanone nubwo bimeze bityo, ibiganiro bikaba bigiye gukomeza, leta ya Kinshasa yo ntabwo ari byo yiteguye. Leta ya Kinshasa yo yiteguye imirwano ifatanyije n'u Burundi ndetse na FDLR. Iyo mirwano yabo rero nabo bakaba bakomeje kuyikora haba muri Sud Kivu mu bice bitandukanye, ndetse no muri Nord Kivu, za Rucuru na za Walikari, hose hariyo imirwano, ku buryo nanone aha indege yo mu bwoko bwa drone yo ku ruhande rwa Kinshasa imaze kugakora, kuko imaze kugaba ibitero mu birindiro bya AFC M23. Murumva rero ko ni ibintu bikomeje kugenda biyoberana cyane. Naho igihugu cy'u Burundi nacyo cyari cyarakomeje kugaragaza ko kuba AFC M23 yarafashe kara gace ka Uvira ari ibibazo bikomeye cyane ku gihugu cy'u Burundi. Ariko se ko AFC 23 yatangaje ko ihavuye, ingabo z'u Burundi zakoze iki, cyangwa se u Burundi bwatangaje iki? Aba wazalendo, aba ba FARDC baje barasenya, barica, bariba, ibintu byose barabitwara hara mu mujyi wa Uvira. U Burundi se bwigeze butangaza iki? Ni ukuvuga ngo icyo u Burundi nabwo buhagazeho ni uko gusa abantu muri AFC 23 bava muri biriya bice, kugira ngo u Burundi bwongere bwigarurire imisozi ya Uvira n'ahandi bari barigaruriye barahihesheje mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, wagira ngo babyumvikanyeho na Kongo. Ariko icyo nacyo cyo kibazo, ahubwo ni kwari ukureba nimba abantu bo muri AFC 23 bavuye hariya muri Uvira, u Burundi buraza kwitwara bute na leta ya Kinshasa iraza kwitwara ite? Icyagaragaye bahuriyeho bose ni ukwiba, gusenya, kwica no gutoteza abaturage b'abanyamurenge n'abo mu bwoko bw'abatutsi bakomoka muri Kongo. Ibyo rero muri rusange tugiye kubiganiraho, turebe n'icyo biri buze gutanga mu minsi iri imbere. Reka duhere iki kiganiro cyacu kuri iyi nkuru rero ivuga ko ubuyobozi bwa Qatar bwamaze kohereza intumwa i Lome mu gihugu cya Togo, aho yabonanye na Fore Nyasimbe Esozina, akaba ari perezida w'igihugu cya Togo, akaba n'umuhuza hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na AFC M23, akaba ari intumwa yagenwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe asimbuye Joao Lourenço Gonçalves Emmanuel, perezida wa Angola. Igihari rero kugeza uyu munota, uwitwa Ahmed Essa MHR Sulaiti niwe wamaze koherezwa kuza kuganira na Fore Nyasimbe. Uyu Fore Nyasimbe nk'uko mubizi amaze iminsi akoresha ibiganiro abayobozi batandukanye. Yahereye kuri Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse yakiriye Senko na SSC ni Eglise Catholique, ndetse na SSC na madini ya Kirisitu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo,
ndetse yakiriye abo kwa Joseph Kabila Kabange n'abandi. Abo bose rero yagiye yakira ni ukugira ngo barebere hamwe uburyo ibiganiro bigomba kugenda cyangwa se n'uburyo ibiganiro bigomba gukomeza. Kandi ngira ngo mwaranabibonye umuryango wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nayo iherutse gukora ibiganiro nanone. Ibyo biganiro bikaba byarabereye muri Togo, bikaba byari ibiganiro bigamije kureba uburyo mu burasirazuba bwa Kongo hagaruka amahoro. Ibyagaragaye rero muri ibyo biganiro nuko nanone imwe mu myanzuro yari yafatiwemo nuko ibikubiye muri protocols 8 zasinywe hagati ya AFC M23 na leta ya Kinshasa bigomba gukomeza kuganirwa. Ubwo no kuvuga ni protocols 8 hakavamo ebyiri zaganiriweho zirimo iya CCRF ndetse n'iyo guhanahana imfungwa, ariko izindi 6 zisigaye nazo zikaba zaganirwaho. Ari nabyo nababwiraga ko Tshisekedi ndetse na leta ye ntibifuzaga ko bigumaho cyangwa se bikomeza kuganirwaho, kuko bo bumvaga ntacyo bakomeza kuvugana na AFC 23 ko ibyabo ari uko bashakaga gusinyana n'u Rwanda bagahita bumva ko birangiye, barangiza bakanasinyana ibijyanye na deal y'amabuye y'agaciro na leta zunze ubumwe za Amerika. Ibintu byakomeje kuba birebire, intambara nayo ikomeza kuba kugeza ubwo leta ya Kinshasa yaje gukomeza gushyirwaho igitutu, ibiganiro bikaba bigiye gukomeza, izi protocols zose zikaganirwaho zikarangira. Leta ya Kinshasa rero ko ari byo yangaga noneho irabyitwara mwite kuba noneho igiye gukomeza izo protocols zose ikazirangiza. Bigiye gusubiza leta ya Kinshasa mu ntege nkeya. Ngira ngo mwabonye ko abantu bo muri Wazalendo basubiye mu mujyi wa Uvira, ariko bawusubiyemo atari uko barwanye ngo bafate uwo mujyi kubijyanye n'imbaraga. AFC 23 yawuvuyemo kugira ngo bino biganiro bijye byakomeza, kuko leta ya Kinshasa rero avuze ko itazabisubiramo ngo kubera yuko AFC 23 yafashe kariya gace. Bamaze kukavamo rero bahise ko bagenda baridoga, bidoga intsinzi, baragenda barasenya, barasahura ibintu byose barabitwara, nk'abatizeye yuko nyine leta yabo ya Kongo Kinshasa izakomeza kurinda hariya hantu. Ikigaragara nuko nabo batizeye kuhaguma. Yaba bari abantu bari bizeye kuhaguma, ntabwo bari kugenda ngo basenye ibyubatse, ngo basenye insengero z'abanyamurenge, basenye amaduka y'abanyamurenge n'abakongomane b'abatutsi n'ibindi ngo n'abandi babice. Ibyo ntibari kubikora. Bari kugenda bakaguma hamwe, bakagarura amahoro n'ituze, bakamenya uburyo babigizemo uruhare, nabo bakishimira ko amahoro n'ituze bigarutse. Ariko kubera yuko nabo batabyizeye, bahisemo gusahura, buri wese yikurire mu mutwe yigendere. AFC rero yahisemo kuhava kugira ngo yerekane bonne foi cyangwa se ubushake bw'uko yo ishaka ko ibiganiro bikomeza. Mu masaha 48 batangaje yuko bahavuye. Murabona yuko Katari na Togo bahise batangaza yuko ibiganiro bigiye gukomeza. Ni iki rero cyari kigambiriwe, kuko leta ya Kinshasa rero yaranze bino biganiro mu gihe cyose AFC M23 bakiri hariya Uvira. Icyo gihita gisobanuka kuva bahava ibiganiro bigiye gukomeza, Kinshasa isubire muri bya biganiro yari yarahakanye iratsemba ko itazigera mu by'ukuri ibisubiramo. Ariko rero kubera yuko AFC M23 yakoze ibyo abahuza bashaka ari byo kuva muri Uvira, bise ko bisubira ku murongo, ibiganiro bigiye gukomeza. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, ndagira ngo mbabwire yuko muri kubona ukuntu abantu bari kugenda bapfa, ibintu bikangizwa, ibintu bikarushaho kuba bibi cyane. Ndagira ngo mbabwire ko AFC 23 yavuye muri ville centre ya Uvira, yavuye muri centre ya Uvira. Imisozi yose ikikije Uvira harimo AFC M23. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo uko byagenda kose n'icyaba cyose, niyakomeza kubaho ubwicanyi, agakomeza kubaho gusahura, agakomeza kubaho gusenya ibikorwa remezo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, AFC 23 bari buze kugaruka kurwana ku baturage ndetse no kurengera ibyo bikorwa remezo bikomeje kwangizwa. Ndetse ntarajyana kure, hari amakuru yatangiye gusohoka avuga yuko abantu bo muri AFC 23 baryamiye amajanja guhita ko bagaruka ko kanya mu mujyi wa Uvira mu gihe abaturage bakomeza kwicwa. Munibuke ko kandi Colonel Nanga ajya kubitangaza yavugaga ko hari ahantu bagomba kuhasigira ingabo z'umuryango w'abibumbye, ariko ingabo z'umuryango w'abibumbye ntabwo zigeze ziza. Kandi hari rero gahunda y'uko ibiganiro bigomba gukomeza. Bo bahisemo kuhava nubwo ingabo z'umuryango w'abibumbye zari zitaraza. Ariko nanone ni umutego. Mu gihe cyose ingabo z'umuryango w'abibumbye zitaje ngo zibungabunge amahoro, hari abaturage babe mu mahoro, ntabwo abantu bo muri AFC 23 bari buze kubyihanganira
no gukomeza kurebera abaturage bari gupfa ngo ibintu bikomeze kugenda gutyo. Ibyo ntabwo biri buze gushoboka, ntibiri buze no kwemerwa, bari buze kubatabara nk'uko nakomeje kubona amakuru y'uko mu gihe kitarambiranye bashobora no kuza kubatabara mu gihe Wazalendo na FARDC bari buze gukomeza kwitwara kuriya. Icyo cyo ni kimwe kirahari. Amashusho mwabonye bari kwinjira mu mujyi, ngira harabitwa ngo ni Hibu, ni Special Force ba leta ya Kinshasa, baturutse za Baraka muri teritwari ya Fizi, baza mu mato binjira muri Uvira. Ingabo z'u Burundi nazo zatangiye kuba deployed. Uburundi bwazanye amakamyo arenga 10 ngo y'abasirikare bagarutse hano muri Sud Kivu muri Uvira. Ariko nanone ushobora kureba ukibaza izo ngabo z'u Burundi ziraza zigehe, kuko ntabwo ziri bubashe gusubira mu misozi nk'uko zabaga mu misozi. Mu misozi hose harimo AFC 23. Nibaza se bakajya muri ville centre ya Uvira, biraza kugenda gute? Ni ukuvuga ngo n'ubundi nibajya muri centre ville ya Uvira, ni ibintu byoroshye cyane kuba babakubitiramo n'ubundi bakongera bakanyerera bagasubira iwabo baciye muri Tanganyika cyangwa se hariya ku mupaka wa Kavimvira, kubera yuko uramutse uri muri centre ya Uvira udafite imisozi hejuru, ntibakakubeshye nta kintu waba ufite, n'uwashaka kukurasa ntabwo byamutwara n'iminota 20 kugira ngo abe yagukuye muri ville centre ya Uvira. Bivuze ngo ingabo z'u Burundi niziramuka zigarutse muri Uvira, FARDC bakazana, FDLR na Wazalendo bakaza, bagakomeza bino bikorwa bibi byabo by'ubusahuzi n'iki, biraza gusunikira ingabo za FCM 23 aho ziri kuba zagaruka gutabara abaturage. Nizigaruka gutabara abaturage, sinumva undi muntu wese ku isaha azaturuka ababwira ngo nimwongere muvemo. Ngira ngo mwamaze kubona ikibazo cyabayeho kibyabaye bamaze kuhava. Mu gihe rero bagaruka gutabara abaturage bahagaritse buriya bwicanyi no kwangiza ibintu ndetse no gusahura, ntabwo ushobora kuza kongera kuvuga ngo bahave. Ikindi, namwe mwifuzaga ko bari abazalendo bahagaruka na ba FDLR na ba FARDC baje, mwabibonye kuriya koko niko mwifuzaga ko bagaruka bakaza bakora biriya. Nabonye rero AFC 23 yakaniye ivuga ko igomba kugaruka igatabara abaturage mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Icyo abantu bagomba kwitega, bantu mwitege ko AFC 23 igomba kuza kubatabara isaha n'isaha, umunota n'umunota, igihe n'igihe biri buze gushyika ko baza kubatabara igihe ubwicanyi bwakomeza. Kugaruka rero kw'ingabo z'u Burundi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zari zaravuze ko ngo zatashye kugira ngo bubahiriza ibikubiye muri accord de paix ya Washington, kubera ko Son Excellence Neva Evariste Ndayishimiye ngo yarari Washington nk'indebereza ari kurebera uburyo u Rwanda na Kongo basinyariye amasezerano, ngo nabone icyo cyari cyatumye bakura ingabo zabo hariya muri Kongo. Ubwo rero mu Burundi mwagiye mwumva ibyo abayobozi batangaza, bamwe bati ingabo zacu zigomba gutaha, abandi bati zigomba kuba zihari, abandi baterega hariya Uvira bice muri Reverio yaravuze aterega Uvira ni mu Burundi, ngo nta kuntu ushobora gufata Bujumbura ngo bitandukanye na Buvira, ngo niyo mpamvu ingabo zacu zigomba kuhaguma. Icyo si cyo kibazo cyanjye jewe, gusa icyo ntekereza kandi nzi nuko Uvira ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubwo bwose abarundi bari barahabohoje nyine bumva ko bahagize iwabo kandi banabyumvikanaho na leta ya Kinshasa, kuko bari barumvikanye ibijyanye no kubatabara, bari no kwicukurira ku mabuye y'agaciro nyine, urumva ko ibintu byari bimeze neza. Ni nayo mpamvu igihugu cy'u Burundi cyakomeje kugenda kivuza induru nyine ko kibangamiwe kugeza na n'uyu munota. Ariko nanone kuva hariya ko ingabo za AFC 23 mwabonye ko byagerageje gucecekesha igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi nacyo cyaracecetse kuko cyari kimaze iminsi kivuga amagambo menshi cyane kigenda kivovota, ariko urabona ko nubwo ingabo zabo n'abawazalendo bari kuvuga ngo nibo bagarutse muri uriya mujyi, n'ubundi bizarangira hagiye ingabo z'umuryango w'abibumbye cyangwa se AFC garuke baharasanire. Igihari rero ubundi ku gihugu cy'u Burundi guceceka kwabo byavuye, ni ukuvuga ngo n'ubundi Goma irafunze, Bukavu irafunze. Ibijyanye na communauté internationale ni ibiteje ikibazo. Iteza ikibazo nayo kubera iki? Kubijyanye nuko babifuza ko amabuye yabo y'agaciro bacukura hariya nyine yabona inzira akitambukira. Kigaragara nuko Uvira yamaze kuba icyambu cyiza cyangwa se inzira nziza y'amabuye y'agaciro yo muri Kongo. Bivuze ngo amabuye y'agaciro nazajya asohoka muri Kongo agaca hariya muri teritwari ya Uvira ku mupaka wa Kavimvira. Ni ibintu byoroshye cyane kandi bisobanutse. Ayo mabuye y'agaciro azajya yita akashyikira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Nashyikira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, niho abo bazungu bazajya bayuriza indege bayatware mu bihugu byabo. Bisobanuye ngo hano ku gihugu cy'u Burundi guceceka bafite impamvu kandi bazabigiramo n'inyungu.
ubwo biranashoboka cyane ko bashobora no kubaka inganda zongerera amabuye y'agaciro simbizi, nabonye nabo baratangiye kuyacukura ejo bundi, ubwo bazabikora cyangwa se bakorane n'abafatanyabikorwa. za nduru rero z'amabuye y'agaciro bavugaga ngo aca mu Rwanda ngo agira gute, inzira yamaze gusobanuka. Uburundi niyo mpamvu bwacecetse, agiye kujya aca i Bujumbura akomeze. Ariko nanone bigiye kujya bigenda bityo, Uburundi atari bwo buri kurinda imisozi yose ya Uvira, harimo AFC M23. Ariko iyo nzira yo gutuma Uburundi buceceka nayo ku giti cyanjye ndumva ari nziza, kubera yuko ikibazo cyabo nuko bari bavuga bati twebwe dusigaye he, dusigaye inyuma, baradutaye baradusize, duhana imbibi n'ibihugu bingahe, ni Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Imipaka yose iduhuza n'u Rwanda irafunze, imipaka iduhuza na Kongo irafunze, imipaka dusigaranye ifunguye ni umupaka wa Tanzania, nabyo biragoye. Nk'abarundi rero, nk'igihugu kidakora ku nyanja, ni igihugu cyari gisigaye mu kato ku buryo batabasha kugenda ngo babyihanganire bicare batuze cyangwa se bakomeze gusavayivinga ngo babeho. Niyo mpamvu rero nabo bari buze guceceka batuze, nimba Uvira ifunguye ndetse na boda ya Kavimvira nayo barayifungura kugira ngo bizinesi zikomeze zikorwe, n'abaturage bave muri Uvira bajye gushabika mu Burundi, n'abarundi bave mu Burundi bajye gushabika i Buvira. Ni ibyo rero, nuko bisanzwe, niko ubuzima, niko abavira n'abarundi basanzwe babanye. Muri iriya misozi barakorana cyane, barumvikana cyane, bava ku ruhande rumwe bajya ku rundi ruhande ntacyo bisabye, imipaka bameze nk'abayifunguriranye, baragenderana ku buryo bwose bworoshye. Munibuke ko Uburundi bugira ikibazo cy'igitoro, igitoro cyajyaga mu Burundi cyavaga hariya muri Kongo, abaturage b'abarundi kubera ibibazo by'ubuzima bajyaga guhinga mu misozi yo muri Kongo, bakabishyura ibicuruzwa byabo bakabishora hariya muri Uvira, nabo mu Uvira bagashora ibicuruzwa byabo muri Repubulika y'u Burundi. Urumva rero bafite ukuntu bakorana kandi babana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mu gihe rero bino biganiro byaba bigiye gukomeza, zino protocols zikaganirwaho, ziraza kuganirwaho kuri buri ruhande rugaragaza aho ruhagaze. Ni ukuvuga nk'uko twabibabwiye no mu biganiro byagiye bitambuka, ziriya protocols 8 zigomba kuganirwaho imwe. Ebyiri zavuyemo nubwo nazo ubwazo ibizikubiyemo bitarubahirizwa, harimo cessez-le-feu, ceasefire, guhagarika imirwano irakomeje, harimo kurekura imfungwa. AFC 23 yari kuyimfungwa ku ruhande rwayo, Kinshasa nta numwe irarekura. Ibyo byose nibyo kuganirwaho. Izo 6 rero zigiye kujya zigenda zicarweho kuri buri imwe zose bazazirangiza. Ingingo imwe yonyine ishobora gufata n'umwaka, ubwo si ingingo 6 bazazirangiza ryari. Igihari nuko iyi ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izakomeza, kandi izaba intambara ndende, izaba intambara y'igihe kirekire. AFC 23 rero yiteguye kuza gutabara abaturage bo muri Uvira igihe cyose baba bakomeje kwicwa, igihe cyose baba bakomeje guhohoterwa na FRDC, FDNB, Wazalendo ndetse na FDLR. Ntabwo bari buze kubyicariraho, bari buze gukora igishoboka cyose batabare abaturage. Ini ngingo nababwire rero tugomba kuganiraho ni ingingo ijyanye n'uburyo indege yo mu bwoko bwa drone, n'izi ndege zitagira abapilote, yo ku ruhande rwa Kinshasa yagabye igitero mu birindiro bya AFC 23 mu bice bya Walikale, ni hariya muri Nord Kivu. Igihari rero ngira ngo murabizi ko leta ya Kinshasa nta bundi buryo iri gukoresha, ni uburyo bw'amadrone. Ku butaka baratsindwa cyane, ku butaka barabarasa cyane, ku butaka bariruka bakarwanisha umugongo. Noneho icyo bagenda bakora ni ukureba mu bice birimo AFC 23 bakagenda batuma zira ndege z'amadrone. Reka mbabwire ko igituma zino ndege z'amadrone ibitero byazo biba successful mu bice birimo AFC 23 mu majyaruguru ndetse no mu majyepfo, ni ukuvuga Nord Kivu na Sud Kivu, ni ukubera yuko agace AFC M23 igenzura gafite ubuso bungana na kilometero kare 34,000. Ni u Rwanda wongereho kilometero kare 8,000. Ariko ibyo bice byose biri secured, birarinzwe, birimo n'ubwirinzi bwo mu kirere n'ubwo ku butaka bukomeye cyane. Ariko iki gice bakirindira mu birometero nka 200, 250, 300. Utekereze hano Igoma
kuzahava ukazagenda za Masisi, za Rucuru na za Warikare ni ibirometero 200, ni kure cyane. Ni nk'uko wavuga uvuye Uvira ukazagenda ugakomeza muri teritwari ya Fizi, za Makobora, ni ahantu kure cyane, cyangwa se ugakomeza no hejuru mu yindi misozi, haba ari ahantu harehare cyane uvuye Bukavu. Ni ukuvuga ngo rero utu duce tundi iyo bamenya ahantu hari position cyangwa se ibirindiro bya AFC M23 bahagaba ibyo bitero by'amadrone. Iyo bahagabye rero ibyo bitero by'amadrone, urumva inkuru ziba nyinshi, bakavuga twabishe twabamaze, ariko niyo mpamvu bagaba biriya bitera, ariko mukumva nta na santimetero imwe y'ubutaka bisubije, kubera ko kugira ngo bisubize na santimetero imwe y'ubutaka nuko baza nyine muri bya bice bigenzurwa na AFC M23 yashyizemo n'uburinzi ku butaka no mu kirere. Naho mu gihe bakiri za Masisi na za Warikare, ibitero nk'ibyo ngibyo ntabwo byabura. Ahubwo biriya bitera igitangaje ni nabyo ntandaro yo gutuma AFC M23 ifata ibindi bice n'ubundi butaka. Iyo bayigabyeho ibitero ikajya kubizimya, ibizimirije aho babiturikirije cyangwa se aho babyoherereje, AFC itihaguma igahita kinahafata. Nuko rero bijya bigenda, intege nke za leta ya Kinshasa nuko zigenda zigaragara, ariko ku bijyanye na diplomasi na politike iyo bigeze mu biganiro biba ibindi bindi. Ni nayo mpamvu mujya mubona bagenda bafata ibice ubundi bakabivamo bagasubira inyuma. Ngira ngo na Warikare centre bari bahafashe, Warikare centre bari bagiye barahafata, barangije n'ubundi ibiganiro bya Doha kugira ngo bibashe kuba babasha no gusinya ibyo babashije gusinya i Doha. Icyo gihe n'ubundi AFC M23 yavuye Warikare centre basubira inyuma ibirometero 88 bagaruka inyuma za Masisi. Urumva ko gusubira inyuma ni ibintu bisanzwe, bakunda gusubira inyuma. Hari n'igihe cyageze bamaze gufata za Bunagana n'utundi duce tutari tunini cyane, biba ngombwa ko ibiganiro bibaho basubiza 80% y'ubutaka bwose bari bafashe. Ariko nyuma yo kubusubiza niko FRDC na coalition yabo bose uko biteranya na FDL n'abamercenaires n'abari abasadeke batangiye kugaba ibitero, noneho bituma AFC M23 irwana ifata n'ibindi bice byinshi bigiye bitandukanye. Muri rusange rero nuko bimeze, imirwano yo irakomeje, fro zose zirimo imirwano, fro yo mu majyaruguru, fro yo mu majyepfo, hose bakomeje kurwana. Twebwe turakomeza dutegereze turebe ikigomba kuvamo. Gusa icyo nasoza mbabwira nuko abantu bo muri AFC M23 bari kubikurikiranira hafi, bari hafi ya Uvira. Ubwicanyi nibukomeza bo bari buze gutabara abaturage, kandi igihe cyose UN itaragira ikibikoraho nuko biri bugende. Reka rero mbashimire cyane inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, reka dukomeze tubategurire ibindi biganiro. Ibiganiro byacu nakagaruka. Asante sana.